Cenderung penggarang, associate president dan pulang Johnson General Secretary ASCC. Jadi la presiden bang ini pohiko, akhir nanti itu explanation, la question kan ini semuanya lagi itu ini. Sedangkan the ASCC, KSA and KNCA have sent a memorandum to the Union Home Minister Sri Amit Shah on 12 December 2022 not to adopt a pick and choose policy in respect of creation of new states in the country. It may be mentioned that the central government is clandestinely contemplating to create two new states of Kamatapur to be carved out of Bengal and certain parts of Assam, which came out in the electronic media of the state of Assam, and also initiated talks on 6 December 2022 in New Delhi with Eastern Naga People Organizations (ENPO) for creation of Eastern Nagaland, which also came out in both electronic and printed media. The three organizations have brought to the notice of the Union Home Minister that the demand for an autonomous state comprising the hill districts of Assam is as old as the hills, and that the central government overlooked the area during the various phases of the reorganizations of Indian state undertaken since 1956. It also brought to the notice of the Union Home Minister that the process of reorganization done in 1969 during the creation of Meghalaya reorganization Assam was as we were betrayed by the Congress under the leadership of the Prime Ministership of late Indira Gandhi and also by the All-Party Leaders Conference. Again in 1971, when the North-East reorganization was done, the hill districts of Assam was kept out of the purview of the reorganization. The demand to complete the process of reorganization of Assam in the form of submission of memorandum have been made since the Prime Ministership of Rajiv Gandhi to the present Prime Minister Sri Narendra Modi, but is yet to receive positive response. Meanwhile, a copy of the memorandum is also submitted to Dr. Tulsiram Rauhan, CM KCC, and Sri Horan Singh Bey MP, requesting both of them to take up the issue of autonomous state with central and state government. A delegation of the SCC, KS, and KNC is also expected to have an audience with the Union Home Minister between 10 and 15 December 2022. Alam menilai kapuri Cipton dan dia pakai process of reorganization of Assam pakai it was left incomplete 1969 Meghalaya ini incredible dan antaranya dari Pak Presiden dan Sekretari alam internasional Roma tanpa cinta. Dalam dia pakai nanti kalau ada cini ke Karbenglong dan di Mahaswara itu main aspiration lo 1960 decades kita tanga century 60 decades pensi Karbenglong dan di Mahaswara itu mungkin without bifurcating, without divided Assam state, autonomous state. 242A of the Indian Constitution. Salah sudah mention dalam 22nd Amendment of the Indian Constitution. Arab kacari Aronalu 22nd Amendment being inquiry ini pasut of seat 1969 yang kan mungkin Meghalaya setempat autonomous state pilih. Lalu bibang ke Karbenglong lapen di Mahaswa district kapan intamnya 244A lawan autonomous state PG. Yang si kenang politik ke hang datang kita nongko. Masih 1969 ini dapat sedikit kenang hang bomlo kita successive government. Kongres aku punoy non BJP aku punoy. Alam itu election apa datang kita lahai cicak ko ajar ko kado ko api bangke power bang itu. Kongres kita nak sama BJP kita me. Masih 2014 ini kan BJP itu kita me itu nang lalu punoy lah tu bangke lalu punoy autonomous state bangke lah bangke core issues itu tunjang. Agenda, main agenda. Ada Dak Rajnath Singh kita ngahut punoy, LK Advani kita ngahut punoy, even ex Chief Minister Sarbananda Sonowal, Chief Minister Manmohan Modi tak punoy, lapen present Chief Minister Himanta Biswa Sarma, alam dua kita melasuk kecicak ini sama perang kecicak itu lapen itu, vision dokumen lo kita kita dak dok, lapen
each and every election bangkel takut manifesto orang kami kita nak lah sini itu macam nama kita present government kita lagi alam tu macam agenda dua itu macam setiap pihak bangkel tengok lah orang itu kita election nam jadi dulu kan setiap pihak bangkel langsung bangkel kita cun dia pan lah bangkel claim ate a basis kelalo itu tak tahu dah kalau kan 1969 itu 22nd amendment dengan plan Assam dan reorganization langsung bangkel stop telah dua orang polisi nota tulang polisi itu macam masih non head job itu dak mention hal je Komotapur lah pen Eastern Nagaland alam tu mana MP PG ku mana tu langsung cerai tu pakai kejahatan dia tu dong langsung abni kita ni dak job dak lo masih langsung ting pen itu dak long standing demand lo pending lo langsung pending itu issues langsung bangke langsung orang itu mesti kilo pun langsung pending itu karena di masa itu lalu itu 240 ya bang implement Japan itu kita men demand lo tu kan lalu langsung thak bang kita men itu 1986 pen ASDC KSA KNC men song bom lo lalu itu dah song bom ni lalu song bom hilang lalu langsung thak bang kita apa itu central government Assam government kita men mereka thak bang itu nang itu macam apa ni pacini bom lo different media kita men itu pacini bom lo temu itu langsung respon pe langsung non hong itu development political development langsung langsung lo kan dak karena lo pen di masa commitment of the parliament what the parliament lalu kan Lok Sabha dan Rajya Sabha halas itu langsung halas Sabha ke 240 apa implement 240 apa provision apa kan still very much there in the constitution of India langsung Sabha ke immediately implement project masih itu ini langsung thak bang jadi itu kata-kata kita me pasal history bagaimana kumlong inglo kita menghentak kita itu CM makai Dr. Tulirang Muhammad Khan kita me Moran Singh MP dan doa kita me itu nah hilang tempat sini lo lah MP lah soal lo kita me itu memorandum Amit Shah ke hai masih Indian Home Minister masih ini panau ke dalam sebelum makan itu pacini lah makan facilidad pensiunal tumpen kita langsung biasa interaksi sama dengan itu. Jangan saya di sini itu mengalam bulan. Dalam tebangnya Autonomous State Demand Committee, ya di sini PSA, Census Association, di searching for a song form pen. Dalam tangkan form memorandum batai pilot demonstration produksi warna produksi memorandum pilot so memorandum di pihak bangke 2018 kan sini so friend of people kita last 5 years dalam Minister Rajnath Singh kaya pan batai pilot bangke so taksi ala Amit Shah bangke batai ini pilot kacetong namlo boleh isi pensi itu ibu apabila so dah Assam Chief Minister hantar kilo, Assam Chief Minister hantar kilo bangkit lagi, nang recommend kita, aku tak kroy kopot BJP, parti pada masa kroy lo proposi, nanti BJP state government pen, aku nang recommend kita, usi Chief Minister hantar kilo pen dah, karena CM apa MP lo tu. Dah kan sesuai dalam tunanya bangkit, karbi pen di masa tentang अधिकार कार्बिया मसा निजर स्टेट पावर कारण संविधानिक अधिकार আছে कारण এই অধিকারটো মানে ভারতবর্ষৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীকো দিয়া হৈছে মানে ভাৰত আদায়ন আছে আস্তে কাছলাম তিনটা জাতি লাপেন লাংখা যিবিলাক state গঠন কৰিলে 19 মানে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত জাতি আৰু ভাষাৰ বেচিছতহে মানে ৰাজ্য গঠন কৰিছিল গুজৰাট বোলে ৰাজস্থান বোলে বিহাৰ বোলে পাঞ্জাব বোলে ইত্যাদি আমি মানে যিটো পাইছিলোঁ বা ইভেন নাগালেণ্ড নৰ্থ ইষ্টত নাগালেণ্ড মিজোৰাম মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা
জাতি আৰু ভাষাৰ বেচিছতহে ৰাজ্য গঠন কৰিছিল সেইটো এটা মানে বেচিছ আনটো হ'ল 6 শিডিউল যিটো once upon a time অসমত আছিলে 6 শিডিউল ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক নাগা হিলছ ডিষ্ট্ৰিক্ট লুচা হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট খাচী জাইজা হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট মেকিৰ হিলছ আৰু নৰ্থ ইষ্ট হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰে ভিতৰত নাগালেণ্ড নাগা হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট সিংগল ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা ষ্টেট দিলে অন দ্য বেচিছ অফ মানে অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট लगे नला इसे बेसिस बंका लगे नागा इसे के लाभ से मतलब पिजा लासों धासी लुसाई के मतलब पिजा लुसाई हैज गॉट ओनली सिंगल वन डिस्ट्रिक्ट लुसाई हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट और जो मनता स्टेट पिजा दो लासों धासी मेघालय लोग ला ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म दो खासी जाइंजा गारो हिल्स Nasilan autonomous state ke thong pen ada autonomous district ke thong pen isi state pidal autonoma la posi dak kar Bangalore pen not ke chahil seponta state biun la pen ki pijalam the ponta parliament si chak dal 1969 linkan si pulo parliament si chak dal la bangke kilo ko bangke 244A ko aron thap kilo incorporated in the Constitution of India, that provision, the provision of the 244A for the creation of an autonomous state comprising deed and materials and not Kachar Hills. Also, Parliament commitment. It was the commitment of the Parliament, the Government of India, deed and Government of India, and deed and Parliament. Also, Parliament was in the Chichak. Asi Not a Bangladesh, it became constitutional rights of the people of Parbianglo and North Kachar Hills. Allah Bangsali to Buddha. See that India government when the Sobang Nanglang Kran, Bangam, Chokchi, and those India government can Nanglang Kran. And none of the Hubanta. Open the Pulo, it will be more than the Pibondo, the Penkichiton, the Chiton, and that demand for the Nanglang Krang Puter, ASDC, KSA, per any extent of movement, we will launch, like a claim, we will launch to any extent of struggle or movement. If Government of India denied us our constitutional rights, Allah will give to them people. So you can understand up to we want our state, like your Dimasa state, under Article 244A, that is the constitutional rights of the people of Karbianglong and North Kachar Hills. It is the responsibility of the Government of India to implement this article. Allah, la sobang sini tu kita. Allah yang kena di mana kau? Selalu. Antara bagi sini punang lang tulang kita MOU sudah cukup. Sarkar hodai tu kata kita boleh apnal ko MOU dilino, more power dilino.